Naay nangutana kung unsay kahulugan sa iyang damgo. Taguan lang nato siya sa pangalan nga JBJ. Matuto niya pangupad na pugko sa akong damgo. Na ako no ko'y silingan mag-asawa. Ang laki ray akong nailhan. Na ako no babae ni sa among gipuy-an wala ko kaila. Wa pa siya iya gichismis tong mag-asawa. Sige kuno away wala ra ba kuno ikapliti. Paglingi nako kadto babae nilakaw. Nagdagan sunod iyang mama, mao di ay nabuang siya. Papa kaayo siya puti. Pero manakit ra siya tao. Wala jud daw magpakita iyang bana hantod ako na pud iyang pasakitan. Sprayhan kuno ko niya baygon. Nagpakilaw-oy ko kay buntis kuno ko. Nikalma siya ako siya gituklod. Lalom kaayo na ay tubig. Ang salamat GBG sa imong pagpadangat sa imong pangutana. Matod pa sa libro ni Professor Swami, kung magdamgo ka og buang mao kini kahulugan. Kung makakita kag buang sa imong damgo, makasugat kag mga higala nga dili matinud-anon, ulo-uluhan ka og daghang musip-sip kanimo. Kung usa ka maghuhukom kun huwis ang magdamgo niini, dili pa makahatag sa iyang hukom. Kung doon na kamoy mga damgo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung wala pa ka makafollow, basin og di na ta magkita. Amping kanunay.